Oh là là! Rayon Sport! Rayon Sport! Rayon Sport! Kugusuhuza aho ukurikiye Amateka TV Official. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka y'ikipe ya Rayon Sport. Ntarakomeza, reba aho ngaho hasi handitse subscribe ukandeho, uradufashije cyane kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya tushyiraho ujye ukibona mu ba mbere. Ikipe ya Rayon Sport yatekerejweho mu myaka y'1960 iza gushingwa mu 1964. Ishingirwa mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri prefegitura ya Butare. Ubu ni mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Umupira w'amaguru cyangwa se ruhago mu Rwanda watangijwe ahahinga mu 1930. Utangizwa n'umwami w'u Rwanda Mutare wa gatatu Rudahigwa ku bufatanye n'abapadiri. Muri icyo gihe habaga amakipe atandukanye ashingiye ku mitwe y'ingabo no kuri za sheferi, arimo iyitwaga Amaregure y'Inyanza, iyi yanakinwagamo n'umwami Rudahigwa, ndetse n'amagaju yo mu Bufundu ku mutware Rutaremara. Inkomoko y'izina Rayon Sport mu 1965. Nyuma y'itanga rya Rudahigwa, amenshi muri ayo makipe yarasenyutse. Nyuma y'impinduramatwara yo mu 1961 yemeje ko ubwami buvuyeho hakaza repubulika. Icyo gihe hatangiye kubaho amakipe ashingiye kuri za komine nka rumwe mu nzego zavutse u Rwanda rukimara kugirwa repubulika ya 25 Nzeri 1961. Icyo gihe umurwa mukuru w'u Rwanda waje kuva i Nyanza uzanwa i Kigali, ari naho amakipe mashya yakomeje kuvuka agasimbura aya kera yari ashamikiye ku ngoma y'ubwami. Bijya gutangira, havutse ikipe ya komine Kiyovu muri Kigali, ikipe ya komine Nyabisindu muri Nyanza, ikipe ya komine Mukura ya Astrida ariyo Butare, ndetse hashinzwe n'izindi kipe arizo zitari zikomeye cyane. Ikipe ya komini Nyabisindu ntabwo yigeze yibonwamo n'abatuye ako gace nk'uko bibonaga mu kipe y'Amaregure. Biza gutuma mu 1964 uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Repubulika y'u Rwanda rwakoreraga i Nyanza, Murego Donati, ashinga ikipe nshya idashingiye ku buyobozi bwa komini, ayita Imirasire. Bigeze mu 1965, padiri w'umubirigi witwaga Amoti Shanwane wayoboraga College Kristu kwamamara rikarenga Nyanza, rigakwira ibice byose by'igihugu ndetse rikambuka n'imipaka y'igihugu. Rayon Sport yaje kubona ubuzima gatozi tariki 25 Gicurasi 1968, bityo ibikipe ya mbere yemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda, kuko sterasi yayo yajyanwe kwa noteri wa leta. Ferwafa kwemererwa na FIFA intangiriro y'ibikombe kuri Rayon Sport. Uko iminsi yigeraga imbere, Rayon Sport yagendaga irushaho gukundwa cyane n'abanyarwanda batandukanye, kuko yari ikipe idashingiye kuri za komini nk'uko Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport byari bimeze. Ibi ariko byatumaga ifatwa nk'ikipe y'ubwami, kuko itajyaga ishyigikira ibyatanya abanyarwanda, ahubwo yo ikareba icyabunga. Ibintu byaje gukomera muri iyi kipe ubwo Murego Donati washinze Rayon Sport yari uwa kabiri mu byubahiro nyuma ya perezida wa Repubulika, yaje gufungwa kubera impamvu za politike, kuko bivugwa ko atarashyigikiye perezida Kayibanda kuri politike ye yahezaga bamwe mu banyarwanda. Ibi ngo byatumye Rayon Sport isa nk'iyibuze ukuboko kw'iburyo kwayo, kuko yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye.
gusa ngo uko gufungwa k'uyu mugabo wayishinze akanayikinira kwanatumye iyi kipe isa n'iyihuye n'ibyo bibazo. Yakomeje gufashwa n'abacuruzi b'i Nyanza bakoreragayo ndetse n'abari baraje muri Kigali ku mpamvu z'ubucuruzi. Ibi byaje gutuma Rayon Sport itwara shampiyona ya mbere yemewe na FIFA na CAF mu 1975, kuko nibwo Ferwafa yemewe na FIFA ku ikubitiro, bituma ariyo ihabwa igikombe, maze hahita haba ibirori by'agatangaza byo kukishimira ku bakunzi bayo no ku banyenyanza by'umwihariko bihebeye ikipe yabaga i Nyanza muri icyo gihe. Urugendo rw'ubushongore n'ubukaka mu kibuga rwatangiriye aho mu 1975 kugeza na n'ubu, dore ko ifite ibigwi n'ibirindiro buri kipe yakwifuza. Rayon Sport yakomeje gutwara ibindi bikombe birimo igikombe cy'igihugu cyari cyaritiriwe uwari perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal, Trophée Président Habyarimana, cyangwa bakacyita Coupe du 5 Juillet, nk'itariki Habyarimana yari yarafatiyeho umwaka. Umukino wa nyuma w'icyo gikombe wabaga tariki 5 Nyakanga buri mwaka. Rayon Sport akaba ariyo kipe yatwaye ibyo bikombe kurusha izindi zari zihanganye muri ibyo bihe. Rayon Sport kandi yongeye gutwara igikombe cya shampiyona mu 1981 ubwo batwaraga igikombe badatsinzwe umukino n'umwe. Umwaka wakurikiyeho w'1982 Rayon Sport yaje kuba ikipe ya mbere yasohokeye igihugu mu irushanwa ry'amakipe yabaye aya mbere iwayo, icyo bita Ligue des Champions de la CAF, kuko yari yatwaye shampiyona mu 1981. Icyo gihe kandi Mukura Victory Sport niyo yari yarasohotse mu irushanwa ry'amakipe yatwaye ibikombe iwayo, Coupe de la CAF de Vanique de Coupe, aho yari yaratwaye igikombe cy'igihugu ku wa 5 Nyakange 1981. Bityo Rayon Sport na Mukura nizo kipe za mbere zasohokeye igihugu mu marushanwa ya CAF. Tugiye kubagezaho uko Rayon Sport yaje kwimuka ikava i Nyanza ikajya i Kigali, aho yabatirijwe izina ryitwa Gasenyi. Nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona mu 1981, Rayon Sport yaje kwimukira i Kigali bitewe n'ikibazo cy'amikoro cyari gikomeje gukomera. Bityo abacuruzi bavuka i Nyanza bifuza ko ikipe yazanwa muri Kigali bakayitaho bayibona hafi yawo. Gusa aho muri Kigali Rayon Sport yahagiriye ubuzima buvanze burimo ubwiza n'ububi, aho yaje ihasanga abakeba nka Kiyovu Sport yaje kwita Rayon Sport Gasenyi kubera ko muri za 80 yatewe inkunga na Rwandex yatunganyaga ikawa, bityo ibisigazwa byayo byitwa Gasenyi, nibyo bitiriye iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Icyo gihe kandi undi mukeba wa Rayon Sport yari Panthère Noire, ikipe ya FAR, abahoze ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Iyi kipe yabaga muri ka Kigali, yo yagiye idacana uwaka n'abafana ba Rayon Sport, aho babakubitaga muri ka Kigali, binatuma hava indirimbo yitwa Murera, ubwo babaga baburira abafana ko ibikurikira ari bibi. Rayon Sport yo muri 1980 kugeza muri 1994 yabayeho nabi, inanizwa cyane, dore ko Panthère Noire na Kiyovu Sport zari ku ibere muri iyo myaka. Ukuza kwa Raoul Sungu, intangiriro y'ubushongore n'ubukaka muri Gikundiro. Mbere y'1994
Rayon Sport yakoze amateka akomeye cyane aho yaje kuba ikipe ya mbere ikuye igikombe hanze y'igihugu. Urugero nko mu 1989 yatwaye igikombe cya Brarudi mu rwego rwo kwizihiza yubile ya Vitalo y'imyaka 25. Iryo rushanwa ryarimo amakipe nka Vitalo na Interstars z'i Burundi ndetse na Rayon Sport na Kiyovu Sport zo mu Rwanda. Iryo rushanwa ryatangiriye ku mukino wa nyuma Rayon Sport itsinze Kiyovu Sport igitego 1-0 cyinjijwe na Sembagare Jean Christophe bakundaga kwita Semba wa Semba. Uyu Sembagare yaje gutwara Ballon d'Or yo mu 1990 ariyo rukumbi yatanzwe mu Rwanda. Iryo rushanwa yabaye intangiriro yo kubaka ikipe ikomeye yatozwaga n'umukongomani Raoul Shungu Jean Pierre wari umaze kuva muri Espoir y'Icyangugu mu 1989. Iyo kipe ya Raoul Shungu yagiye ayizanamo abanyamahanga barimo abakongomani yavanaga muri Espoir no ku yandi makipe yo muri Congo, ndetse azana n'abanyarwanda bazi umupira nka Gasangwa Celestin bitaga Tigana wavuye muri Mukura Victory Sport. Rayon Sport yakomeje kujya itwara ibikombe by'igihugu bituma isohokera igihugu, aho mu 1994 yaje kugera muri 1/8 cya Coupe de la CAF de Vainqueur de Coupe, cyaje kuba CAF Confederation Cup, aho tariki ya 6 Werurwe muri 1994 yaje gutsinda Al Ahly yo muri Sudan ibitego 4-1, bihita biba ibitego 5-3 mu mikino yombi. Iyo ntsinzi yabonetse imbere y'abafana barenga 35,000, aho kugeza ubu ariwo mukino warebwe n'abantu benshi mu mateka mu Rwanda, kuko bari buzuye Stade Amahoro barinda no kwicara naho haruzura. Nyuma y'umukino mu minsi yakurikiye Rayon Sport yiteguraga gukina na Kenya Breweries. Iyi kipe yari kwakirwa na Perezida Habyarimana kuri hoteli ye ku Irebero, basangira ibinyobwa n'inyama, bishimira ko Rayon Sport yatsinze Al Hilal yo muri Sudani. Muri uwo muhango wo kwakira Rayon Sport, Perezida Habyarimana yatangije ubukangurambaga bwo kugurira Rayon Sport imodoka ya minibus ya $5,000,000, aho abayobozi b'igihugu n'abaherwe b'icyo gihe bitanze. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yasenye Rayon Sport. Ibyo bateganyaga gukora birimo no kugurirwa iyi modoka ntibyagezweho, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yaje gutangira birangira hangiritse byinshi, aho ubuzima bw'igihugu bwasubiye hasi, tubura abantu n'ibintu. Jenoside yakorewe Abatutsi yagize ingaruka zikomeye kuri Rayon Sport, zirimo kubura abafana benshi, abayobozi, abakinnyi, ndetse no kuva mu marushanwa nyafurika yahabwaga amahirwe yo kugera kure nyuma yo gutsinda Al Hilal yari igihangange muri Afurika. Amateka avuga ko kuba Rayon Sport yaritwaga ikipe y'Abatutsi cyangwa ikipe y'Abanyenduga byayigizeho ingaruka muri Repubulika ya Kabiri yaje gutegura ikanakora Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya 1994 iyi kipe yaje guhabwa agatazirano ka gikundiro kubera abafana benshi bayikundaga. Yaje gutangira mu buzima bugoye, aho abakinnyi bamwe bari barajyanywe na Shungu muri Interstars y'u Burundi, gusa abakinnyi basigaye barihuje batangiza Rayon Sport ya nyuma ya 1994, aho batangiye gukina imikino ya gishuti n'amarushanwa. Rayon Sport yabonye umukeba anatuma shampiyona y'u Rwanda iryoha. Nyuma ya Jenoside, Rayon Sport yakomeje kugenda itera imbere, itwara ibikombe, aho yaje
kugira ikipe bihanganye igikombe ariyo APR FC, ikipe y'ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu. Binatuma shampiyona y'u Rwanda igira akanovera mu bayikurikiranaga, hakiyongeraho na Kiyovu Sport yakomeje kuba umukeba wa Rayon Sport kugeza mu 2004. Rayon Sport yo muri iyi minsi ikipe ikundwa n'abantu batandukanye haba mu Rwanda no hanze yarwo. Rayon Sport na APR FC zihariye ibigwi nyuma ya 94, aho aya makipe akunda guhuzwa na Ferwafa cyangwa agahurira mu irushanwa ryateguwe na leta. Iyo ahuye abafana ku mpande zombi baba bakubita agatoki ku kandi ngo ninde utsinda undi, bigatuma umukino usiga ibyishimo kuri bamwe ukanatuma shampiyona iryoha cyane. Mu kwezi k'Ukuboza muri 97 yaje gutwara igikombe cya Sekafa, iba ikipe ya mbere yo mu Rwanda igitwaye by'akarusho, igikura hanze nyuma yo gutsinda Murandenge ya Zanzibar ibitego 2-1 bya Gatete Jimmy na Bio. Uyu mukino ndabizi abenshi muri icyo gihe ntago bazawibagirwa. Amateka yayo yakomeje kugenda yiyongera, aho muri 2018 yabaye ikipe ya mbere ikomoka muri East Africa yageze muri 1/4 cy'amarushanwa nyafurika, inakomeza gutwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'iby'amahoro. Abakinnyi b'ingenzi batazibagirana mu mitima y'abakunzi ba Rayon Sport harimo Murego Donati, Fatikaramu, Tigana, Sembagare, Munyurangabo, Aime Dollar, Misili, Lisala Tanganyika, Juma Pala, Murangwe, Kanyandekwe, Murenzi Kasim, Kayiranga, Mbusa Kombi, Habimana Chrysostom, Gatete, Milenda, Kawembe, Cedric Bitana, Witakenge, Mudei na Zaire, Bokota, Kasirye, Sina, Makenzi, Kanombe, Katauti, Kalisa Claude, Kalisa Kase, Sumaile Musa, Banze Jonathan, Muyambo Sesala, Abuba Pierrot Piero, Diara, Mohamed Mose n'abandi. Ibikombe bya shampiyona yatwaye ndetse n'imyaka yabitwayemo ni 9: 1975, 81, 97, 98, 2002, 2004, 2013, 2016, 2018, kandi yatwaye ibindi bikombe by'igihugu 9 birimo mu mwaka w'1976, muri 79, 82, 89, 93, 95, 98, 2005 ndetse na 2016. Yatwaye igikombe kimwe gihuza ikipe, yatwaye shampiyona y'ikipe, yatwaye igihugu cyangwa icy'amahoro Super Cup y'u Rwanda muri 2017 ndetse na Sekafa imwe muri 1998. Ibi bikombe kandi byiyongeraho ibindi yagiye itwara mu marushanwa atandukanye abera hano mu gihugu, nk'igikombe cyo kwizihiza imyaka 100 umujyi wa Kigali wari umaze ubayeho, igikombe cy'agaciro, icy'intwari, icya